Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Blender mavzusiday abstrakt tortmoqmiz. Mening atim Darxon. Bastaylik. Dial. Birinchidan biz sferani olamiz. So'ng subdivision, shadingga kiramiz. So'ng mix shader. Ular ham transparent kıtırtı ortasındaki yere gömüyoruz. Olsun gradient sphere empty ketamiz. Olsun isteyemiz. Bir kadasayımız. Emission onu atamamız. Olsun mix shader. Mix shader mix RGB diyeyim. Mix RGB. Shift noise şu noise texture. Olsun çalayımız bundan. Şimdi daha kıtırtılatamız. Bunu biz burasından kıtırtırtayımız. Azaltmamız. Kalan şeyimdeki nasıl recommend oynama болады. Осындайдың екі тесігін жасау үшін біз ана shift дейміз. Цветін өзгертіп тастайық бірінші. Қызыл цвет қыламыз. Екіншісін shift дейміз. Үшін сонда mix RGB add ne diye anlamdayız. İki ışıkta şimdi biz
Sosun munda жалгайбыз. Biz ana cook кылабыз. Mix RGB. Soon add. Endi biz buni metal qilamiz. Metalni qo'ldiram. So'ng noise. So'ng buni жалгайбыз. Мындерден бөлүнүп турганбыз. Мындерден бөлүнүп турганбыз. Мындерден бөлүнүп турганбыз. Осы менен видеону аяктайбыз. Унаса лайк басып кетиңер, коммент жазып кетиңер. Ассаламу алейкум.